Что-то начинается, да? Орындарыңызға отырыңыз, Динар үшін. Концертіміздің екінші бөлігін башлаймыз. Қадірлі достарым, әзір сіздің алдыңызда Лале квартет. Шығыр жасайшы. Бұл квартет ансамбль тюркской музыки. Лале нәрсекені біле тұрмасыздар өтінде, Радарызжан, орысша. Тюльпан. Сіздің алдыңызда халық ара конкурстары лауреаты һәм лауреат яңа тавышлар әрекет конкурсы лауреаты Лале квартет. Да, аплодисменты можно. Ең бірінші Рүстем Яхин музыкасы «Бұрынғы кей».
достарым. Әзір квартетінің артистлары белән таныштырасым килә. Флейта һәм бурайда Римма Ишниязова. Скрипка Лейсән Хакимова. Альт Диана Мухамедьянова. Һәм виолончельдә Сабира Амурджанова. Анатолий Лупов музыкасы, музыкаль шаяру, если Моцарт жил в Казани. Квартет. Аплодисменты, аплодисменты. Молодцы, девушки, талантливые, красивые. Ряхмет кыздар. Темповая жизнь и современность, на удивление всех времен, как будто не родила вашу жизнь. А вот тогда отдала, давно не готовы. Вот я так вижу вас. Как вы говорят же в народе не зря, все в липе заложено балом. Вы из прелести созданы сразу. Дадите, пожалуйста,
Рушан. Налево, отец. Татар Халамжира Зелиха. Музыкаль дуэт Зульфия Халилова, Рафик Валитов. Рушан Любманов. Аплодисменты. Рахмет. Зülfiye. Şeşkelerin anlatmamız. Hazır kızlarım, men sahnege çağıran yaş, talantlı, jırşçı, özü kompozitör. O Tatar kompozitörlerinden eserlerine birge özü yazgan jırlarını da başkaran. Karşılığınız dostlarım hem alkışlarla kömegez. Sizin alnınızda Marat Eksan.
Kimsen beni ayırsa da sineminden iki adım bulmayakla jir astına üze yırak bizde mara üze yakın iki adım bulmayakla jir astına üze yırak bizde mara üze yakın iki adım ayırar izden iki adım birgine var işlerim sinek tavşı